vitamin channel a kalo lo ma che he channel hi min lo subscribe sakin min lo like sakin min lo share sak ve thin don nia ole vitamin channel ani angin a vitamin i han in pele phot mai te ang ka bat hi tlak do ni la kanu laka ka bat hi tlak ka hu phur berani Abraham Lincoln ole tun tum chu article in share le don te ang athupui chu mizo tong hi alo chuan om ti ania aziak tu hi laltran puya namte ani sap tong ho sak zia thu kan soi thina adik po adikang ma se tong ho sak lam mizo tong in sap tong ale thal na lai ron soi ve kan du dewa chu English grammar a second personal pronoun aya mizo tong grammar a second personal pronoun a chung nun jok na le anal jok na lai thu hi ani he thu zet thi chun khovela nam ro pui masa ram ni ka seng lawa ro lo rel to tu English nam tong hi alu lan nal em maya soi hi aphuin ka hriani sap tong a hian second personal pronoun hi tong hausa soi ni si in singular number le plural number nei rang lovin ain trom tir ringot maya he hi amak viau mai ke ni mi zo te chuan kan nei rang thlapasin singular a i kan hmanga plural a in kan hmang khovel nam changkang masale tong hausa soin ani sia anei rang ber om nam po an ni veinen hei tak hi sap tong hausa kan ti pachiat na lai tak ani o masin sap tong a second personal number chu iu ania hei hi singular le plural ain trom tir mau mai kan ti to kha singular a iu an hmanga plural a po iu tho an hmang an ni sapui mevin second personal pronoun singular number le plural number nei rang lova ain trom tir mai hi an tong namdang tonga da du tan a fel lovin a boi thak vi ani zirtir tu in why did not you go to school yesterday ati hi mizo tong de ling don ta ila zirtir tu khian mi pakhat chau azot nge mi pakhat aya tam azot ti a hriat theilo a chan chu iu hi i ti na ni theya in ti na po ani thei bok si a engwangin nge ni mina school in kallo tia da tur nge engwangin nge ni mina school I kallo tia da tur jok ti hriat ran har sap tong thu atang khi chuan zirtir tu khian mi pakhat chau nge azo mi pakhat aya tam ti a hriat lo ani a chan chu singular a po iu ania plural a po iu tho ani si a ahma thu en let ani lo phei chuan mizo tonga da dik ati har sa thei ani ke ni mizo nam chuan kan tonga second personal pronoun hi singular number le plural number kan nei rang thlap maya hei hi awa thatak em ke ni zong kan chan bi khi kan van nei hle ti ang mai kha ani e hei hi tong hau sak lama sap nam pui aya mi zo te kan chung nun na le sap nam pui kan ti in mi zo nam min phak lo na ani kan ti theyang second personal pronoun hi kan mi zo tonga chuan pakhat chau soinan I kan neya pakhat aya tam soinan in kan nei thlap bok ani achunga kan soi to ang khian hei zet thi chu tong lama mi zo te nam ro hlu a tlinga chin sia ta kani chapo pui tham po ani in ka hil mai tuna mi zo tonga second personal pronoun I le in te chu a man na nen sentence siamin lo en tirila enge iti don singular number
enge in ti don plural number sap tonga chuan iu bak second personal number thumal an nei lo awangin iu ve ve an hmanga chu hnamdang tan plural nge ani singular ti a hriat theih si lowa sap tong namdang tonga da donin harsatna atling thei what are you doing hei hi mizo tongin enge iti ti na nge enge in ti na ti a hriat lo adik thei ve ve sia singular a iu plural a po iu tho ani sia second personal pronoun thu a kher hi chuan kan mizo tong hi sap tong kan ti ai hian alo hau sa zokin alo chuan zo kani ole soi fia tok lo ka hlo luata thungai ka mang non mai theia a chhiar tu le angai thatu ten min lo hra thiam don nia